Muna yung new Miss Man, guys, oh. Hi, guys! This is our new Miss Man, guys. Si Man lang ang nakakalam. Yuhu! Oh, grabe, guys, oh. Muna siya, guys, oh. Oh, ang iyang specialty ron, guys, is crab. Dami kayo, guys, eh. Crabs and shrimp. Nice, guys. Wow! Ya, kaning kuan, guys. Kaning kagmay nga murag kuan siya. This is Tawgi. Small munggo. Larva. Oh, unsa na gay labi? Man, unsa gay kala na mahal ka nang nitubo na gani ang munggos? Sprout? Sprout. Unsa na do? Ah, Sprout? ha? Libog-libog tawgi, oy. Ang putay tawgi. Tawgi? Tawgi. Tawgi ko na ingon ani nga mong kuan ri. Dili. Janitor na, janitor. Lingi sa ang janitor mi. Kana mo na janitor na mo, janitor. Oh. Uy. Pet? Pet? Ikaw na, pet? Ikaw ang kagmamaak, pet? Okay, guys, so. No. Kung gana mong palutuin ni guys, so kontak lang mo sa among misman, ha? Misman Marimat. Marimat. Oo. Tanaw ka? Oo. Tanaw ka? Thanks for watching, guys. See you in our next vlog. Bye. Happy New Year. Happy January.